Ассалому алайкум подписчикои канали мо ва ҳамаи он нафароне ки айни ҳол ҳамин видеоро тамошо доред. Мо ҳозир охири моҳи январ, яъне дар боғҳо мо кадом амалҳоро ба анҷом расонида истодаем. мана оиди ҳамин абрезкаи дарахтҳо мо қариб ки ба ҳамаи намуди меваҳо, яъне ҳамн дарахтҳои меваҳо мо видео кардагӣ ҳастем. лекин инҷа як масъалаи дига бо ҳаст. вақте ки мана дарахтое ки сину солшон калонай, мана ба монанди мана ҳозир мо назди ҳами дарахтони олуда истодагием ки мана ҳами баландии ҳами дарахтҳо мана мумкин як 6 метр зиёдтар ҳам боша. мана дарахтҳо ҳамаш ҳамин шакл дар мана ҳами баландии ҳами дарахтҳо хеле баланд рафтагиай. анакун ҳозир мо бояд чӣ амала иҷро кунем. гарчанде ки ҳамин дарахтҳо ҳар сол абрезка кардагиянд, лекин инҷа хатогиҳо ҳаст. хатогиҳо дар чие ки мана ҳамин навдое ҳаст ки баъзе навдое ки сол ай сол, ин сол ба соли дига ҳамина яъне навдое ки зиёд гарчанде зиёдатиянд ҳамина яъне буридагӣ нест. баъд ҳозир чӣ кор кардан дар кора? мо аввал якум дараҷа мо чӣ кор мекунем? мана ҳамин навдое ки аввал ай дарун нигаҳ мекунем. мана ҳамин навдое мана фарз кардем агар ҳамин навдаи асосӣ ба ҳисоб мерава, мана ҳамин навдае ки ҳозир асос ҳамида агар ҳамиҷа дида шава, мана ҳамиҷа навдое ҳаст ки мана ҳамин шаклда ҳамин хе навда гарчанде диаметрш калон ҳам боша, ҳамин навдаи баймудагӣ диаметрш гарчанде калон ҳам боша, лекин ҳамин ҷош мавқеи ҷойгиршавии ҳамин навда яъне дар дарун омадагӣ ай. мо ба ҳамин монанд фарқ надора, навда ҳамин хел диаметри калон ҳам боша, хоҳ борик ҳам боша. аввал дараҷа мо ҳамин навдое ки тамоман яъне дар ҳамин дарахт ягон нақш намебозад, баръакс навдои зиёдтиянд, аввал ҳамин навдоро мо ҳар як навдои асос ҷудо карда яъне мебурем мепартоем якум дараҷа. барои ин амал мо аз мана ҳамин арра ва ҳамин чунин шакли секатор истифода карда метавонем. мана ҳамин секаторе ки ино қатъиян меша ҳамин навдое ки яъне илоҷи ҳамин қатъи буридан ҳаст, ин қатъи мекунем. кадом мана навдое ки нишон дадем диаметрш ғавси бада яъне имкони ба ин секатор буридан нест. мо ҳамин арра қатъи мебурем, ҳозир ҳамин навдора ҳамаша ҷудо мекунем, мегирем. тарзи буридани ҳамин навдои ғавса мана ҳамин байнда омадагӣ ай. ҳамина мегирем мо навдое ки чихеле гуфтем болотар. мана ҳамиҷа чихел кадом шакл мана ҳамин агар дида боша ай ҳамин танаи асос боло мо яъне зиёд пенок намемонем. ҳамин чӣ қадар дар ҳамин назик ҳамин шакл қатъи мебурем. мана баъди буридан мо ҳамин шаклда буридем. мана ҳам чӣ борик боша чӣ навдои диаметрш калон ҳам хе буридем. лекин инҷа як чизи дига ки мо ҳар як ҳамин наворда гуфтагием, видеои пешдам ҳаст. мана ҳамин хе диаметри калон, ҳамин хе вақте ки диаметри калон ай 2 сантиметр боло, ҳаминҳоро ҳатман мо бояд оҳаки ғавс қатъи яъне вақти об кардан қатъи об карданда оҳака ғавстар об карда ҳамҷа ё шакидан дар кори ҳама хубтараш мана ҳамин краска ҳаст, краски сафеди алифкои ҳаст, ҳамин қатъи бояд мо краска кунем ҳамин ҷое ки диаметри калон шад. баъд як ҳамин ҳолада як ҳамин навдаи асос, ҳамин навдае ки асос агар дида шава, мана инҷа 3 навда рафтаги ай. мана диде мо болотар гуфтем ки навдои дарун будагия, навдое ки тарафи дарун мерава калон, ҳавайёро мо мегирем. хуб ана ин ҳолати мода мо чӣ кор мекунем ҳозир? мана гарчанде ки мана ҳамин ду навдаи дигар, мана ин навдои берун бошадам, мана ду навдаи берун будагӣ, мо ҳозир инҷада ҳолата чӣ кор мекунем? мана ҳамин навдаи дарун будагира мемонем, намебурем. мана ҳамин навдора мо чӣ кор карданмон дар кора ҳозир мо мана ҳамин навда вақте ки рафтагиай, ана хеле ду навдаи дига болотар омадагия, якташ дарун, ана даруниро мегирем,
اینا ای یعنی ناوده را با پورگی نمیگیریم همین ناوده درون بودگیشه اینا میگیریم خب ناوده که طرف بیرون اومدگه انا طرف بیرون مو یعنی طرف بیرون بودگیشه میمونه میسته برای چی من همین چه خیلی گفتم اینجا سه ناوده اینجا بو ناوده دیگه هسته ای ناوده دیگه بودگی همین نزدیک ده وقتی که همین در یعنی همین سطح همین ناوده من همین دو ناوده که هست ای سطح ناوده یک خیلی ناوده هسته ما اینا بیرون بودگی را میگیریم اینا میگیریم انا این ناوده ای من همین دیگه بودگی همسایه بودگی ناوده را اینا میمونیم بعد ای همین سه ناوده که در یک ناوده کلونای انا اینشا میسته خوز ما ای سبب اون که ما همین بوریدن همش هم یعنی ویدیو کردن در ما این خیلی امکانیت نیست ما همین عمل اجرا میکنیم بعد خیلی بو میبینیم اویندش بعد اون که ما ناودو ای درون بودگی یعنی همون ناودو را بریدیم پرتیم بعد یک حالت دیگه که منم ای سطح پایون بودگی ناودوی که من همین طرفی پایون میرم من طرفی سینی یعنی طرفی زمین مایل داره این ناودو رو همش با پورگی میگیریم بعد یک حالت دیگه همینجا هست من اینجا اگر بینی گرچه من همین ناوده گاریزونتالی هم باشه من همین ناوده من لیکن این ناوده اساس قطعی من همین ناوده که بولو رفتگی این قطعی همینجا بوریش یعنی یک دیگه را میبرن همینجا ده انا اینجا ده یک دیگه را میبره برای ما چیکار کردن مونده من همین ناوده رو روز میگیریم انا همینجا این ناوده را میگیریم با پورگی خب انا این ناوده که این طرف رفتگی گرچه که من این باین بودگی این با این بسیار نزدیکی بچ شدگی اینا میگیریم فقط همینجا امسالاش ده من همین ناوده که انا خیر رفتگی فقط یک تاش میمونیم حوصله همین را میگیریم سال آینده اینا ما اینجا میگیریم یعنی ما حوزی همینجا ده دو حالتی اساسی را نشون دادیم یعنی برای درختی که سین سالشون کلونای مخصوصا برای درخت اولو همین دو حالت اساسی بود همین باقی مونده عملایی که در دیگر ویدیو ما نشون دادگیم همون عملو رو اجرا میکنیم تمام دیگه اینجا یگون یعنی عمل زیادی در کار نیست بعد این خوبتر بهترینش در چیه که یعنی هم جهت خوبش در چیه که همین درخت هم پایون یعنی هم درخت هم روزی با اخیر ما نشون میدیم که چه شکل میگیره همین درخت هم پایون یعنی با پایون فروارده میشوه یعنی هم چی جهت خوب داره که وقتی همو حاصل شیدن و چیندن در بسیار قلای بعد همین که هر خیل کسالی ها بو یعنی بسیار کسالی ها من همین ابریزکی ولی ما میگذرونیم همین درخت محافظت میکنن من بعد با پورگی تمام کردن ابریز که من همین درخت ما هم چونی شکل گرفت من بلندی همین درخت ممکن 2.5 متر اونه که پیش 6 متر زیادتر بود من 2.5 متر من همین شکل گرفت باقی دوستان در امون خداوند باشید